ka toɓɓere ɗimmere e fi yewtere men nden ɗo ko yowiti kon e huudan faanda ɗon e aaya on ɗaha ko fiyake mum on kañum kadi no mawni tigi tigi on sabu ɗum ko wolɗen ɗon kon fof koye nder ɗum ɗon tumbi ko wiyete huudan kon koye nder ɗum ɗo ɗum ko wolɗen ɗo kon fof kañum kadi koye nder ɗum ɗo jooɗi si haale fi taqwa si haale ko tuma hudan on heɓi si haale fi ko wiyete taqwa ko par ce que taqwa on ko e nder ko yamira ko woni hudan on ko yamirore nden tigi tigi ka ɗum tumbi ɗon bimana ko hudan on woni diinakan Allah dali fa imma yati annakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ɗo ko pewno ben men adama en tippi ka hoore ley tawi wahay arali on gel joni hiɓe sabbi noon joni yamirore hiɓe sabbi diinakan joni bimana ko fanda hudan on ko diinakan joni noon si tawi noon ɗum ɗon aroyi ko e nder hudan on e nder diinakan tagwa wawate heɓade par ce que ke feero mo sintirali ko rentoto ko watta tagwa ɗum nafatamo hay hunde joni noon ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala o daali bi mana e ɗeɗo ayji arde ka sot bagara ɗe jannguɗen nane an daali chahru ramadan lewru suumaye ndu'u alladi unsila fihi alquran ndu lewru ndo alqur'ana on tippina e mu'um tawi noon alqur'ana wasi goɗɗo wiye chahru ramadan lewru suumaye wasi goɗɗo wiye lewru suumaye noon ko honɗum Allah daali alladi unsila fihi alquran ndu lewru ndo alqur'an tippina e mu'um alqur'an noon ko honɗum hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan no mofti piiji tati bimana ɓurɗi mawnude hudal linnas ko nde peewal wonande yimɓe ɓen ko fi hun ɗum taw wonani taw hudal linnas sabu heewa e qouran ko hudal lil muttaqin hudal waraha bushra hudal lil muminin kono ɗo hudal linnas taw no woodi ko woole ɗo taw ko ndaarugol circonstance mo alqur'ana on tippi e mum on ko ɗum tawi kon humanité on neɗɗanke on ka hoore leydi ɗo sangane qur'anare nden arayno ko honno ɓe wawno taw ko honno ɓe wawno taw sangane nde arno taw par ce que Allah subhanahu wa ta'ala no heewi yewtude jiyaɓe Allah ɓen telemma ɗum walaqad manna Allahu ala almu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatillahi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin on faami ko wonata diddo hudan non ko dalal on gelike Allah subhanahu wa ta'ala no annidina jiyaɓe yoɓe antinema Allah on dey nde Allah nimminno e maɓɓe nelaɗo mono laɓɓinaɓe mono janga hollaɓe ayeji Allah ɗen Allah daali hari noon ɓe laatinoke ado on ɗon arde hari hiɓe nder majjere feeñude ko fanda ɗon ko yimɓe ɓen ko dennanagal yimɓe ko fewnitino e nder adna Allah on kon fof ado wahyon arde ado nde ɗo tippade hari yimɓe ɓen hino e nder majjere ko ɗum tiiɗini majjere nden ko bimana ko sagara deeƴuɗo neeɓuɗo mo tawi annabako ngun arale mum on andi ƴentinede annabi Isa e aroygol rasul sallah sallam e konngol jomiraɓe gande go wanno duuɓi 600 woɓɓe wi duuɓi 500 e 50 ɗum ɗon fof tawa hay arale annabajo arale her yimɓe gayni majjude e hoore kadi koɓe majjuno kon kamɓe yimɓe ɓen hari kadi ɓe majjirama none gurnan ɗam ɓe wawata wurirde ta ɓe ɓuttini hari ɓe wonti wardoɓe haɓoɓe rufidiroɓe ƴiiƴe tawi dendanagal alhaaliji no gurnan ɗam neworanta fof fuutike ɓe gurnan maɓɓe ɗam ɓittike ɓe mapodi e hoore maɓɓe saabu si yimɓe ɓen dininaki tun koɓe wontata ko bonoji ko kulle hay porto francijo go wiyeteɗo Roger Garaudy o wi on peut pas être humain sans le divin en wawata wonde yimɓe si tawi en duwodiri e Allah sen gaynidi Allah haray ko e wardo ko ɗum Allah daali fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum yarli ɗon hooli son huccitike on salike diina kon on salike fewde min ɗo ko wonto ton kon bimana on taƴƴidiray ka hoore leydi bonnol leydi ni ko ɗum ko yiiɗon kon ko fewndi fewnɗo kon ɗe bombuje ɗi guerji o waridir o tufindir o insécurité ko peewal woni heɓaki hay goto e wonɗo wadde ɗum ɗo on anda o darnoyte ñande goo o landite o réponda crime mo waɗi o fopp no jooɗino ayni CPI wonɓe toon ɓe wona salligotoɓe juula na lottoɓe longal wona sintirɓe woni toon si tawi yimɓe ɓen haqqille maɓɓe ɗen ƴettali o dow ga harayta sécurité sabbo tappe sabbo ta ɓuttu sabbe ko Allah subhanahu wa ta'ala daali ɗum Roger Garaudy kañum kadi o firti ɗum on peut pas être humain sans le divin si tawi hay goto anda wondema o wawate traduire devant la grande juridiction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour répondre à tous ces actes
kala ko on tigi huwi kon fof ta mo andi o rando e konti ka Allah subhanahu wa ta'ala yimbe be buttinta be dadata jonnon hari non adna on ko dum fewndino hari ko warindiro hari ko sattende hari ko mapa ari ha anini ha jinna e hoore mum mapode hoore mum ha jinna mapi ha jinna winde sattende do awa sattiye wa anna la nadiri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada jinna jidi awa satti dey men anda ko dum Allah faala kono ko faala ko na sama kala sabu satti ko imma haramu faalana bimana lettugol lanca adna on de wotere ma o mo faala addude peewal go mo faala adde direction mo faala addude bimana ko yimbe be gasta feewirde be buttina jinna wi ko gotele dum do sabu hay ko jinna wono wadde kon fiino wurere mum fatira hay dum kupi adi wono togindirde doga di janto gonga gottude mojjina penale capande jeenay hebano haajo mum fejjira dum kadi kupi few ha kanji tigi di wi wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lisam fa may yastami al'ana yajid lahu shihaban rasada bimana kala yahudo to jenti dey awa men me yawton hanki jamma min jungango to luttuno min de yitiran ko luttuno min de koy do didi ko to lutaw yawton dey andi tay ani ni mapini jonnon Allah addoy non de do alqur'anare e nder ndu lewru suuma ye holli aduna on fewtirde go'o peewal go'o none go'o no wurirte ko do wasi Allah wi hudal linnas ko dennanangal yimbe ben fu hebi une nouvelle orientation hebi fewtirde go'o ndeno adda ko wiete kom buttu bernde be quiétude ndeno adda ko wiete gurnam moƴƴan deejuɗan le bien-être mana fewtirgal ngal no adda fi gande lugguɗe kañ e développement ko wiete science ɗum ɗo fof artani adna on sabu tippagol qur'ana on ko ɗo wasi Allah daali hudal linnas donc ɗum ɗon ko sengo go jonni yimɓe ɓen fewtirgal hakkude maɓɓe e jooma maɓɓe joni ɓay hari kupino fes jonnon ko ɗum addi si Allah subhanahu wa ta'ala daali hudan faandaɗo on ɗon ko changement molanaɗo wonande yimɓe wonɓe ka hoore leydi ɗo ɓen hunde aranede nden tawo hollidirgol ɓe e jooma maɓɓe jogidirgol ɓe e jooma maɓɓe ɓe anda ko jiyaɓe ɓe anda jooma maɓɓe tawa hande kadi ko ɓe mapori o ɓe landoto on ɗon sabu mo jogii ko lannata taw andi ɗum ɗon tun taw ko nema molanaɗon ɗimmun ɗum kadi ko e nder on huda peewal molanaɗo no e nder makko ko wiyete bayyinatin minal huda ko ɓanginana ɓe ñawoje diinakan telema sengo ka aqida ka tawhid ka figul islami ka hadis e dennanangal noneji kala ko gaste jangede kon fop fiyoɓe andu ñawoje ngeygu ñawoje dewle ñawoje wondigal ñawoje haqqeji ɗin fof muɗum fof no naate ko Qur'ana wi kon wa bayyinatin min al huda wal furqan so tawi huda heɓi ke bayyinatin min al huda heɓi ke haray furqan on o présente ke sabu haray hande kadi andi joni ko waɗete ko waɗatake andi ko nafata e ko lorrata a andi ko wowlete e ko wowlatake ɗum ɗo on fof no naati e nder ko fanda kon hudan e ɗeɗo ayeje inshallah taala ha joni usa tawi ko usa tawi ko no ɓeyde kamen anduno ɗon alhamdulillah usa joni no woodi ko jokkodiri e nduɗo ɗen hon lewru kadi kono oɗo ɗon salatu tarawi o salatu leyli e nder son tala manti woɓɓe goo kano qalila min alleyli ma yahjaun joni noon importance kono encourage ton jamma on kadi e o tinnagol cuulan jemma bal hayna e lewru suumaye par ce que ɓeɓe Allah manti ɗo de wona e lewru suumaye Allah subhanahu wa ta'ala sifiɓe fi oɗo ɗen hon alhaali mo ɓe wuuri e muɗum gasi haray hiɗe wi'a yimɓe ɓen no hani famude oustaz wondema e tippiroji ɗin ko tippiroji ɗiɗi wona tippiro fi adna e tippiro fi lahara tippiro fi adna on ko ñalorma kono tippiro fi lahara on tigi faalaɓe folde ɓen ɓe yimmoto jemma ko jemma fi toon tippirte ko ɗum waɗi jiyaɗo makko mo ɓuri yiɗude on kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ɓannumo o hollumo ko laawol holngol o rewata ɓe hettodira o heɓa moƴƴere adna e lahara o foola ɗum ko Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam fewno wahay on fuɗɗi arde e makko la dali ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwam qila wa inna laka fi an-nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila o yiɗen ayje ɗon si ɗay ɗen firama ɗe finsitama haray gundo immagol jammagol yalti e muɗum ka ɗum ɗon yi'a o hay goto ɗanta ko hande kadi
ko waɗi noon en yiiɗo en ara aaje ɗen taw en yii dendanangal jiyaɓe Allah ɓe tata Allah no marani ɓe aljannaji hertiɗi tawana ka luttuɓe natata ɗon fes saabu aljannaji ɗin no ɓurdi no woodi rewɓe Allah ha tawa joni nawigol ɓe heɓay darajaji ko kamɓe tigi ɓe wonti darajaji hum darajatun inda rabbi on gelike joni noon ɗin darajaji ko embere martabaji towuɗi ɗin ka aljannaji ko ɗum ɗon woni ɗin darajaji joni noon se daari Qur'an oustaz en taway kala ka Allah yewti fi juuloɓe jemma haray aljanna no ɗon ta ko spécial o jeydaka e luttuɗɗi sen ari ka suratul furqan ka Allah daari ɗon walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama ɓen ɓe no waala juulande jooma maɓɓe so jokki aye ɗen ala jokkinen ɗo yaade noon ƴettay ko haton jinɗen kon on jokka yeeɗe a hew toon ulaika yujzawna al ghurfata ko ɓe woni ko yoɓoyte chambre on chambre hombo ko chambre ulama o en mo landiɗa wi Allah wi ghurfa kanko andi ko won derto on gelike fi sabu golleji jikkuji maɓɓe mawɗi ɗi Allah sifi tawi no jeeya e majje ko ɓe juulata jemma kon tawi ma ɓe yoɓoye chambre ko Allah andi ko won derton kon si tawi kadi en arti e ɗeya ayeje kadi Qur'ana wi tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun mada ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun so ndari kadi bi mana ɗen ayeje ɗon arɗe ka surat sajada o enani ka surat furqan Allah subhanahu wa ta'ala daali no woodi yoga e jiyaɓe makko ɓe ɓalli maɓɓe ɗin ferata danɗe ɗen pottito danɗe ɗen pele bonji ɗin madaji to wonde danki kala façon ko walete ta ko luxe no wiye madaji eno wawi wawi ko gatal ɓalli maɓɓe ɗin hino fera ɗum ha gasa ɓe daroɓe immoɓe juula ɓe waɗa dewe Allah daali wumki hay gooti anda bi ma'ana ko ɓen ɗon marana ñande dalngal tako ko yitere yiyata weltora tako ko e natata kara welto tako ko noppinanata welto fala ta'lamu nafsun mada ukhfiya lahum min qurrati ayunin o yi ɗon kadi ko fiijulgol jemma haala ɗa kadi aya mo jannguno ɗon nanen on arɗo ka suratu dhariyat innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbum o yi kala ka fimu wolte goɗɗo wolete ko muma ko tata hiɓe jaɓa ko jooma maɓɓe jonni ɓe kon ɗon kadi sifaka kon ɗum jooma maɓɓe woni ɓe jonnude akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin ɓe laatike ko adi noon ɓe hewtude ɗon hari ko ɓe moƴƴinoɓe on andi tuma jooɗoya to wo goɗɗum antete ɓawata ko moƴƴino woɓɓe ko jooɗnoke toon ɓe inna kunna nad'uhu min qablu innahu huwa albarru rahim on gelike Allah subhanahu wa ta'ala daari bi ma'ana hiɓe jaɓa ko jooma maɓɓe jonni ɓe kon e nemaji e hurol layniji e jaramji e kala ko won nder ton e kuɓeje kono sifaka do akhiruna ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun ko seeɗani e nder jamma o wonno ko ɓe ɗanoto wa bil ashari ka wedde o hum yastaghfirun hiɓe insinanade Allah subhanahu wa ta'ala no nan tawi qiyamul layl di juulo e hane no lannoyata ko duwa o won ɗon no nandita e muɗum donc sen daari ɗeɗo ayeje fof e yi kadi fi oɗo aljanna ɓurɗo fotude e dendanangal aljannaji ɗi Allah tagi ɗin fof ɗi o foti jiyangel makko gotel pet te rasul sa sallam kañum kan no faala ɗum himo anndi noon ɓe o nangodiri e ɗum ɓen ko ɓurɓe mo neɓude e dewe annabi nu en duuɓi wulure kanko ko duuɓi 63 o rewi tawi ma o yiltito e mofte makko ɗen o wannalen campagne waɗanelan campagne fi place on mbiɗo faalama kala jentiɗo noddinagu jembini salli jon haalani o toranilan place on mi ƴettanimo garanti mi tefano yeymo ñande danka o andi ƴamo faalama Allah noddo e nelaɗon sa sallama o hollimo lawol ngol o heɓira ɗon harana campagne Allah dalika suratu Isra aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda bi mana ka raɓɓinɗingol ko yo juulu waɓutuji farlaɗi e makko ɗin jowi e leere majji o wi noon kuma affaire unɗa kum piiɗa campagne fi muɗum si tawi kun ɗon hiɗa faala kum haray hay sa waɗanaka campagne waɗu ɗum ɗo mi jonnete wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda immo jamma juula mi okkete place on hay sa waɗanaka campagne ko ɗum seydna Abdoulaye ibn Abbas o wi asaji Allah ɗin ko ɗi pellet ko elsi mawɓe men Fuuta wiye asa pellet gelike donc haray ko birwa ɗum ɗon bimana haray on jarama ustad haray ndiro tan haɓɓuɗo ɗo ko nde woni ko wasiyota ɗon téléspectateur ɓe ɓe siwbude en fewn ɗo ejjite ha dow moɓe watta fi heɓugol nde ɗo ɗen ko moƴƴere wonde feƴƴude e ko honno ɓe duumorta e moƴƴereji ɗen e nder taraɓe ɗo inchallah tammeɗen on woni ko lanni
aɗa sabu argol ndiyan nan ko ɗon ko retardé en wawali ƴettude tan jotuɗo inchallahu aɗa yeru yani kalima akhira inchallah haray miɗo wasiyoɓe hulugol Allah subhanahu wa taala e dumagol e dewal ngal e nder nduɗo lewru suumaye e dumagol e dewal ngal kadi kañum kadi e jikkuji moƴƴinin ɓaawo mayru kadi haray ko ɗum ɗon mi wasi ɓe mi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah yoɓon onon kadi wonan ɓen ka évasion ga ɓen ko ɓuuri moƴƴude e joddi ɓurta ɗuɗɗinande ndi émission ji diina e nokku on tabintinana en ɓuttu e leydi ndi waɗa barke e mayri fottindinna ɓiɓɓe leydi ndin allahumma rabbi salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam haray téléspectateur ɓe heeɗi ɓe wonɓe suivre télévision évasion guine haray min weltanike Allah subhanahu wa taala en weltanike karma koɓe meɗen ɓe inchallahu taala haray e nder ñalɗi men aray ɗin kadi en daare sen hettayɓe sen hettay woɓɓe goo kadi inchallahu taala saabu ɗen andi tan karma koɓɓen haray hino fanɗi wonano woɓe wadde business ko sifa ɗi ɗo ɗen hum woni ko tatari ɓe sardi e fi muɗum moƴƴa inchallahu taala haray en e balɗe men aroyaji ɗe inchallah e dimanche e 12h15 haray en wontida e ɗo ɗen kadi e goto e karma koɓe meɗen tedduɓe ɓen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا